Soalan 13. Okey, murid-murid, soalan 13 menceritakan tentang sebuah kilang mengeluarkan dua jenis produk makanan A dan B. Kilang tersebut mengeluarkan X unit produk A dan Y unit produk B setiap hari. Pengeluaran produk makanan ini adalah berdasarkan kekangan berikut. So, kita tengok kekangan pertama. The total number of both types of food products produced in a day is not more than 80. Not more. Okey, sebelum tu kita kena labelkan A tu apa, B tu apa. Cikgu labelkan A dengan X, B dengan Y. So, kalau not more, that mean X plus Y less than or equal 80. Okay, next. The number of product B produced in the day in at most 3 times the number of product A. Okay, 3 times. 3 kali ganda. So, siapa 3 kali ganda? B. 3 kali ganda A. Jadi, Y. Kalau at most ataupun selebih-lebihnya maksudnya less than or equal. Jadi di sini adalah yang kedua. Yang ketiga adalah number product B produced a day is not less than, more than or equal. So kita dapat 3 kekangan. Seterusnya ya. Okey, cikgu terus tunjukkan kita punya graf berdasarkan skema ya. So, jangan lupa macam mana kita dapat graf ni. Cikgu ambil kekangan yang pertama. Okey, cikgu gantikan X dengan kosong. Cikgu dapat 80. Jadi, kat sini lah dia. 0, 80. Pasti graf kita melalui 0, 80. Seterusnya, cikgu ambil X 60. Gantikan. And then, we can get the value of Y. So, 20. So, plot 60. 20. Dekat mana? Dekat sini. Alright, kalau lalu dua-dua koordinat ni, okey, betul lah garisan kita. Next, for the second line, okey, Y equal 3X. So, cikgu pilih X sama 0. Jadi, substitute X with 0. We can get the value of Y also 0. So, plot 0, 0. And then, when I substitute 20, okay, our Y is 60. So, plot 20, 60. So, garislah. Okay, last one is Y equal 20. Okay, ini adalah horizontal line sebab dia tak ada kecerunan kan. So, horizontal line lalu dekat sini 20 ni, sepanjang ni. Okay, parallel to X axis. Okay, next. Okay, untuk ni, okay, the maximum unit of product A produced if 30 unit product B are produced in a day. So, kita terus pergi mana ni? Okay, kita daripada 30 units pergi ke graf, menyentuh garis lurus, kita pergi ke bawah. Jadi, kita akan dapat jawapannya 50. Okay, seterusnya. Okay, keuntungan maksimum yang diperolehi kilang tersebut dalam sehari jika keuntungan seunit A dan B masing-masing RM25 dan RM60. So, dekat sini kita boleh buat objective function. Okay, objective function untuk maximum profit is 25x plus 60y. So, dia dah bagi 25 dengan 60 kan. So, untuk mencari line of objective function, cikgu equalkan dengan 0, y sebelah kiri, x sebelah kanan, and then kita tukar, cross multiply akan jadi yang atas. So, 25 maksudnya negative gradient, maksudnya garis kita menurun. So, nilai y kita 25. Okey, 25 pergi mana 25? Kat sini 25. Dan nilai X kita 60. Terus pergi ke 60. And then kita garis lah. Garis putus-putus sebenarnya. Dash line. And then, alright. So, daripada situ kita gerakkan garisan dan kita akan jumpa titik yang terakhir di sini. So, ini adalah maximum point kita. Okay, so untuk mencari maximum profit, you have to substitute the maximum point in the objective function. Alright, and then we can get 4100.